Phinde nginamukela ngenza ukuthi kuyona-ke i-Chef Soul TV News. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel and also do comment on that section down below. So lana-ke bafethu ngiphathela udaba oluthinta kakhulukazi laphana-ke abafundi nje ngizothi abaneminyaka engu-10 kuya ku-19 ekuthiwa-ke kahle kahle-ke kukhathazekiwe kakhulu-ke uma-ke kubhekwa isibalo-ke sezingane-ke ey'khulelwayo eziminyaka ewu-10 kuya ngaphezulu. Kodwa-ke kuthiwa-ke labo abenza leso senzo leso sokuthi bakhulelise lezi ngane kufuneke baboshwe kahle kahle, yabo, ngokungakwazi-ke ukuhlonipha umthetho nje nokungakwazi futhi ukuhlonipha ama-morals, ethical behavior nje ngokujwayelekile njalo njalo. So uma-ke lolu daba siqhubeka nalo ngane zakwethu lithi-ke ikhomishini lena-ke kahle kahle kuyiyona-ke ebhekelele laphana-ke ukulingana kwabantu-ke ngokobulili laphana-ke iyona-ke ekhathazeke kakhulu ngoba-ke lezi ngane kuthiwa zikhulelwa-ke zisencane ngandlela-ke eyisimanga. Kuthiwa laba abafundi-ke abanye babo-ke abaneminyaka engu-10 kuya ku-19 kuthiwa-ke basaba ngisho-ke ukuya lapha emtholampilo noma-ke ezibhedlela la khona-ke ekusuke kumele beyohlela khona-ke imindeni ngokulanda-ke amaphilisi-ke okuhlela-ke yona imindeni noma-ke bayojova ngoba-ke besaba-ke amehlo abantu. Abanye-ke kuthiwa-ke basaba ngisho-ke ukuyoxuza njalo-ke ngenyanga-ke uma-ke sebeze bazithwala-ke ngoba-ke futhi nabo besaba-ke abantu-ke abadala. Lokhu-ke kuvezwa-ke ngokucwaningo noma-ke ngumcwaningi wayo le commission laphana-ke unkosikazi-ke laphana-ke uLeseneng Mahlokwana-ke uMothobi laphana-ke bekhuluma-ke muva nje enkundleni-ke yokubonisana-ke ebihlelwe laphana-ke i-commission yezokhetho-ke lakuleli. Uveze khona-ke ukuthi-ke ukhathazeke kakhulu-ke ngoba-ke sinyuka njalo isibalo-ke sabafundi abakhulelwayo njengoba-ke nyakenye-ke bebengu-136,000 sizobala nje i-South Africa yonke. Uthe lesi sibalo-ke sinyuke ngendlela-ke eyisimanga sisuka-ke laphana-ke ku-87,000 saba neminyaka-ke engu-10 kuya-ke ku-19 abakhulelwayo. So ngamanye amazwi-ke shuthi-ke laphana-ke isibalo sikhule ngawo-ke u-87,000 wabantu-ke noma-ke wey'ngane ngamanye amazwi. Uthi laphana kumasimcaphuna right ngane zakwethu-ke ubuye wathi laphana-ke uma kuwukuthi-ke abantwana laba basuke sebebelethile sebeqedile-ke konke, kodwa-ke into eba yi-challenge noma-ke eba inkinga kakhulu ukuthi abantwana laba basuke beyeke isikole noma bethe ukuma lapho esikoleni akube kusabalula ukuthi babuyele-ke ey'koleni ngenxa-ke yezimo-ke ey'thile-ke especially nokubalwa nje kuzona-ke ukuthi-ke kumele nakekele umntwana, kumele futhi-ke mhlampe-ke azame indlela yokuthi-ke athole amasenti if ever-ke akekho umuntu osuke ezoprovide-ke noma ezomnikeza leyo mali leyo azokwazi ukuthi-ke ondle ngayo umntwana. Okunye nje okuseceleni-ke yiko ukuthi kwesinye-ke isikhathi-ke babona-ke kuyinto enzima ukubuyela esikoleni ngenxa yokuthi basuke sebesaba nokuthi-ke uoza kwabo noma-ke labo abasuke bekade bebalandela ngemuva basuke sebebaficile ngokwama-grades, yabo, so basuke benqena nako lokho. Okay, nokunqena-ke nje kuyikona-ke ngoba phela-ke kuyenzeka ukuthi-ke uthole ukuthi sebeyavilapha, yabo, akukho nto abasuke benqena, mhlampe abanankinga nokuphinda iklasi, kodwa manje-ke sekuvilapha nje okungaqhamuki indawo, yabo. Kodwa-ke lapha-ke unkosikazi-ke Mohlokwana-ke uye wagqugquzela laphana-ke abazali ukuthi-ke kubalulekile ukuthi bakhulume ney'ngane zabo ikakhulukazi-ke bey'xwayise-ke ngobungozi-ke bokuy'bandakanya ocansini zisencane, uyabona. Uthi-ke kahle kahle naye unayo ingane-ke eneminyaka ewu-10 engumfana, kodwa-ke akaze-ke akwazi-ke ukuthi-ke ahlale phansi akhulume nayo. Uthi naye kuloko nje lokho kodwa kukhomba-ke okukhulu-ke ubudedengu, so kubaluleke ngendlela eyisimanga ukukhuluma nazo iy'ngane zisencane. Kuke kuthiwa-ke lugotshwa lusemanzi, kodwa-ke not in a negative way, but-ke kuhle ukuthi-ke abantwana-ke bafundiswe ngezinto-ke ngoba lezi zinto bayayibuka la kumabonakude-ke ekugcineni, kodwa-ke begcine befuna futhi-ke ukuyi-aplya nabo ngendlela ekwenziwa ngayo. So kubalulekile ukukhuluma nabo ngobungozi bokuy'bandakanya kulezo zinto. Uma-ke eqhubeka ubuye wakhala-ke laphana ngothisha-ke abakhulelisa abafundi lapha ey'koleni bese bejaha-ke ukuyokhokha-ke inhlawulo ukuze-ke bavale-ke amacala abo. So uthe abanye-ke abazali ababiki uma-ke ingane yabo-ke ikhuleliswe ngumuntu omdala ngoba lowo muntu-ke usuke engumuntu-ke oyisa-ke ibhodo ezikubona-ke lowo mndeni. Umgomo-ke kunomgomo omusha laphana-ke obekiwe womnyango-ke mayelana-ke nabafundi-ke abakhulelwe, ugqugquzela-ke kakhulukazi abakhulelwe-ke ukuthi-ke bafunde kuze-ke kusondele iy'nsuku zabo-ke zokuthi-ke laphana-ke bayabeletha. Uma-ke sebebelethile bayagqugquzelwa futhi ukuthi-ke besheshe-ke babuyele esikoleni-ke bezokwazi ukuqedela-ke iy'fundo zabo. Umengameli-ke lapha uSirile Ramaphosa naye futhi-ke kamuva nje uye wakhuluma-ke ekhuluma kugujwa-ke usuku lothisha-ke emhlabeni nje uzwakalise ukuthi-ke noma-ke ukukhathazeka ngamanye amazwi laphana-ke ngabafundi
phuthule ke isikole ke abashiya ke phakathi ngenxa ke yizimo ezithi ke ayifane nalezi. Ngenza ukuthi if you have anything to say regarding lolu daba ke ngiyocela ucomment la ku section down below, ungakhohlwa ke futhi ke uphinde futhi usubscribe ulike yona le video. Ngibonge manje, danko. Okay, ngenza ukuthi ke lapha ke kuthiwe ke uma ke laba abafundi ke sebekhulelwe kubalekile ukuthi ke kufuneke labo ababakhulelisile ngamanye amazwi ke nje, ngoba awukwazi ukukhuleliswa ke ingane eneminyaka ewu10. Ngamanye amazwi lapha usuke umuntu owephule kahle kahle ke umthetho wokuthi ke wena kahle kahle ufana nomdlwenguli. That means you've broken the law ebizwa ke nge-statutory law, la khona ke umfundi ekushuthi ke ebandakanye nawe usumdala wena kodwa wena ukahle kahle ulale nengane. That means udlwengulile. That is called i-statutory rape, yabo. Ukulala ke nomuntu ngaphansi ke kuka 16 kuyicala.